كنني في أكم من برنامجه أنو فول نبدأ كنني فيدا ما كسبنا جرونا ما كن وعليكم السلام ورحمة الله سمية جرتا ما شاء الله congratulation قالتوا ما ورنا جمدا شفتك يا سنو قالتوا ما والفرد جت سني في كابو thank you so much لايف جولي كان أنا موجود اللي هن كابو أنا ما سمية وأنا كان أنا كنيتا لايف جولي كان أنا أقوتا أكاسي كريمني والله ما شاء الله ما شاء الله قرو ودي دا بطعمت كريمني سنبتو بطعمي ودي دا اللي جتشون كادا لقتاني كاني هافي داني مالي إني بتداني أكلم بريتكو كباتاني كني يبو ديما انتي والله لازم اور كريمه بربادن كيسانا دبسا اسني طلبا اك اشافا ما اشافو لي دومي راكو دا سنبيتن كان فنا بر فرنج من تيبر ما شاء الله والله هو بدك تجي جلدي سرقاتا تدي جلدي والله لازم والله واي كريمة أتما فاو أصوات ما كريمة كان دي باتي دي ماتا إيه دي ماتا يوم لك جنبلا سيدري ويا توجد تازة مجايو تخاجر فولي كن بدي بتكريمة سأما سودي بتأسين نفايتها جرينا وغربي نافيكو ويا سبونا جرتا فياك أبدني وجي كينيا دوغما كريمني والله ما شاء الله بر أنا مربي قالني أقو درانا كان جرا سبونا وان قدو يلدر بك قالي نما أقول لك يدرك كنا جرا ما إيش وجارب فلتر راكاس وسويت تاني راكاس راكون كم فلتر راكاس نانجرا مين كاسا ما شاء الله بقى جمّتي بقى وجينو جمّنا جرّيسان كنوني سنتي تولتني مالك تبيتني ورّي أما بقى جمّدي تسوني بقى الدباتني لور جر ولا إسنم أسمعتكم واتها بقى ورّي ولا إسنم بقى كانت والله إن أنت بتأم أكن والله اسم تعذبني يونمني أجندا سني باسوس وفي الرام بيتن تكون نكا أنا في كوي أكاسين في إن بربادة فان إن بربادة كريم والله سيتلهو يروح كدير سنجر كانوا يعني بانا بروان توناتي بطلب ده في الدبر ما لي بر سوكرة غرغرة هاي ومجرد إن اليوم تقول وما قال في تمامي انت لو اونلاين بيتام اونلاين طلباني اونلاين را طلب دك اين تجرا بيت دي مجرا غرا تجرا اين تهدج اكس طلبت أي إن شاء الله انا ملا ديم تو انت ايه ما قال لي نا تسمع ما بيت اكم نغا فيا جرتني جو ابيتي وانا من ودت غور والله فلتر والله عن فلتر بر حاجه فلتر اللي كاسه براني قشتي دابره والله قوي نمت إن ترى ركعتك إيه باسا قوي لا فلتر مالنا في لا ملا إسنام ملا تراتي فولك يا لا مي وان ما بقولي يوم تكنا رت نجرا ننجرو ور دورا كنون دينا غوراتشتي لا هركي كين دلا كنون دينا ننجرو دورا لا وري دورا نربى ينا رابدنا إن بقتن
Argitanii mi? Akkasi kinoo la garaa onumaan rakkoo amma bara kun na diimesse malee fuula kiyyarra waa takka hin jiru wallahi. La magaala lakki magaala wallahi ana kireema magaala naataa durmaayu. Ay Kadir ilmadhiiraati bargabbee dalagachuu deemee dalagaa jira. Ni dhufa booda ni dhufa. Komanti dubbisaarta. Kana roobe simbirallee haa titiif inshaallah. Haa duumessaa'u. Wallah bashaq isinitti haa godhaa. Roobni na bira roobe kun simbira saaroo. Qabadhu. Osoo qoriin qullaa hin ta'ini. Sitti tole maashaallah. Akkas maashaallah. Doktor Suusi waan akkana adiisi waan guddaa ol darbiree waan guddaa abaaboo ol daddarbame on manni kiyya kun gadi bu'ee jira indii gammeen giiftii bitate oh my god leencanarra oofuun amma kaa hay narraa bareeda moo sirraa bareeda sumayyaa dhufuu yoo sirraa narraa bareede ahala wassaala rakkoo miti kamirraa tola ammamee ani lamma leencan barbaada malee ababaa akkana xixiqqoo sanniin la waan gugurdaa malee waan xiqqoon gannan buutu. Ay lubbuulleen dhufte azzala maaloo lubbu zammana nazala wallahi zammana birqee akkam nagaa fayyaa qabdanii isin jirtanii ni beeyta kaatunaa fi lubbuu. Lubbu jirta saree ko adoo ko wallahi birqiyee zam ammasi chakti ta dorara meeqaan bitama bare guddiidha mubaraki wayyo mube waan ani yaadanne jira wallahi naafi ko amma waan irra oofi kan kibbinesh abet amma akka barbaadanii rafaa kaa namni isin iyyun jiru Asha namni ganama kaa isin jiru kana godhanna jedhu hin jiru namni eentu nyaata godhaa isin hin jiru ayinaafi dalagaa ta'e lubbu naafi qaxar jettee eegahee jira mi'a giyaa intalli tun kaisi duubaa sanii kamini kana duubaa makadduma baantaa lubbu Kadir jinta. Kadir jadi kaiti silleen haadha yaayiitii bara ammee ol daddarbaa kaama wallahi maqaan mataawannaan kiyya tiktookiin kiyya akka malee ganna jalaa bu'e beeytanii taabtaab koppilinkii godhaa koppilinkiin keessa mi'a gammaa 15 bicharra jira lubbuu huqqattee naqaanya sin kaawallaa naqaanya sin huqqatte jettee wallahi lazii wallahi lazim naqaanya koppilinki keessan akkasi koppilinki godhaa ka ashukka mee kaawaa wal darbi kaa lubbuu amma adillee guyyaan dhufaatii keetii amma dhufaa jira inshaallah gaafa sawwaa qabeetuma asirra sii fidashee sin mul'isu intal kayachi wallahi sume arsi mal
Osoo ni biri itu ntar kayak. Amma illee si achi garagalchaati yoo didde haa kaameraa achi garagalchinaan akkam taasaa duubaan birriin ho'ii keessatti lakkaa kaamna taap koppilinkii godhamee bannaa taachuu taap koppilink aashaa waa ol darbi ka waan jabaa ho'ina waan maqaa namatti godhu achumaan suuraallee naa kaasi ol darbaa meedha waan nama dhungattu isa ol darbaa sheer koppilinkii keessan zeero gammee bicha sheer koppilinkii naa godhaa jira soddaan kennaan gafa wallaahi fuulli si ife maashaa allah jaarsa jechuun dura fuulli na gurraachatee mi amma fuulli na dhife abeetu mata girrisaa kana bar amma bar nagaa ta'e buguriin amma humni illee narraa babbadee dura fuula kana na balleesse buguriin beekanii isa balleesse amma sunis kireemoo itti diddibee Waan nama fayyaa jiru jumala galuudha. Arsenaal ko dhufte habiibii qaali wallaahi ati qaali na biratti ati qaali saniif na dhife aashaa narraa badee bade lubbu wallaahi bade kayoo san akkasin na fixe san hin baantu imaan koo galatoomi qashti badee bar hin bada anduruma bar hin bada naan jedhani na himani beekti amma kinoolaa qulqulluu wayii na ta'e fuulillee maasha allah si erguu kireema san hinjira si erguu laayif goolii naa guuti dura laale laayif goolii naa guuti warri kireema fuula bareechisu barbaadde kireematu jira beektanii anamma dura fuulli kun ilaalke buguriidhaan na dhumee egaa buguriin nama ba'e booda ammoo deebee nama gurraachatasaa ka gurraachatu san kireemooyiitu jira kireema saniin qat jettee laal fuul kun hundi akkana siifa maasha allah eeyyammee gaafa dhufe naa qopheessi insha allah wallaahi allah gaafa dhufte moo maasha allah sanuu kireemni ni bal'ata jettee bakka bal'innaatitti bakka waan saffii barbaadaa beektaa shuuf bal'inuma isaa bal'ina isaa asumarraa mattar caachi jira sun caafii isaatii beek asiin akkana dhuftee asiin dhaabbata haa amma laalladhu laabboota yaa'ii hin dandeenyu waatti akkasii warri kireema fuulaa babbareedaa barbaadani aashaa Anu mana dekat ni tasbih. Alhamdulillah kerja kebajikan lagi. wallahi ana mana tinggal di tasbira jirtu ini bajidan tadi oh my god wallahi lazim